BJP की मेरेप ओइना मिखल थेंगनखिबा वाई सुरचंद्र अमसुम एल राधाकिशोर कांग्रेस ता यावख्रे गवर्नर अमदि BJP ना राजभवन की सेंगलबा मगुल हंथाले ओइबोबी गवर्नर अजय कुमार बाला नंगरांग BJP स्टेट प्रेसिडेंट यावना BJP की MLA सिंह थाउपुबसिंग उनखिबदु राजभवन की सेंगलबा मगुल हंथानमनि राजभवन असि BJP की ऑफिस नति हाइना CLP लुसिंगबु ओख्रम इबोबिना फोंदोख्रे अमरोमदा कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगनि थोइदा पांगथोखिबा जनरल इलेक्शन दा BJP की मेरेप ओइना मिखल थेंगनखिबा कक्सिंग केंद्र की एक्स MLA वाई सुरचंद्र अमसुम ओइनाम केंद्र दा एक्स MLA एल राधाकिशोर कांग्रेस ता मुग यावख्रे हानगी CM ओ इबोबी की बबुप्रादा लेबो क्वार्टर ngasi पाउमिसिंग उनाबदा मथकी वफम असि फोंदोक्लदुर मागना हाय राजभवन पांगथोखिबा मिफम अदुदा कांग्रेस पार्टी ने यावनिंगबगी वफमदि नति अदुबो प्राइम मिनिस्टर लाख मणिपुर की इरांग असिगी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अमा पुरकनबगा मरी लेना पांगथोको मिफम ओइरगदि पॉलिटिकल पार्टी लोइनम यावगदबनि नतदुना प्राइम मिनिस्टर लाखपदा मी यामना तिलनबगी मतांगना पांगथोको मिफम ओइरगदि मदु यामना लेवक थिबिने हाइखि मणिपुर थोक्लिबा सही अनि हेलकलब इरांग असि हेक होरकपदा सेंट्रल गवर्नमेंट मतम sana थबक तौखिदबा अमदि स्टेट लेंगांगसु मथौ निंगथिना ताहौदबदगी ngasi फावबा इरांग असि लुसिनबा ngamdana लाइरिबने मतम अमदा नागा कुकी पाइते अमसु माइतै पंगल की मरक इरांग होरखिबा दो नोंग मनिनी की मनुंगदा सॉल्व तौखि अमदि मरा लेबसिंग दो अममम तो ओइना थिदोखि हाइबा वाफमसु ओइबोबिन फुदोखि लेबक थीबदी कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगो हुमदोई मे अहुमदगी थोलखिबा इरांग असिगी हेक नोंगानबगा न्यूट्रल नि हाइदुनो मपालमदगी सिक्योरिटी एडवाइजर हापखि मदुमंगना सेंटर दा लाइरिबा BJP ना लुसिंगबा लेंगा असिना इरांग अदु थोलकपगी थोलकनी हाइबा हाना खंगब्रा नत्रगना इरांग असि थवोइना प्लान तौरगा थुअनखिब्रा हाइनसु CLP लुसिंगबा ओइबो बिनांखि अमरोमदा हौखिबा कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनि थोइगी स्टेट असेंबली मिखलदा BJP की केता मिखल थेंगखिबा कक्सिंग केंद्रगा हानगी MLA येंखोम सुरचंद्र अमसुम ओइनाम केंद्रगी हानगी MLA एल राधाकिशोर कांग्रेस ता यावखिबगा लोइना थांगा केंद्रदगी एंटरप्रेन्योर उत्तम कुमार निथौजमसु कांग्रेस ता यावख्रे MPCC ना थादोरकबा चिरोलमदा मखोय अहुमबु INC दा यावबदा AICC ना अयाबा पिरखिबनि न्यू दिल्ली की कोटला रोड लेबा इंदिरा भवन नुमिदा वायरम पुंग मंगागा मखाई ताबदा पांगथोखिबा थौरम मदुदा कांग्रेस ता नमना योरकलबा मी अहुमसिबो AICC की मणिपुर इंचार्ज सु ओरिबे MP सप्तागिरी शंकर तराम ओखरे तराम ओपगी थौरम मदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट के मेगा चंद्र सु सरुक याखि हाइदि कोम फुरुप की नाट की फिजोल बुलाना ओहनबा यारोय केटी ओबी कोम फुरुप की नाट की फिजोल बु सेमदोक सेमजिन तौदुन अतोप फुरुप सिंगना मखोय की नाट की ड्रेस ओइना ओहनबा होनबा यारो हैना कोम ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन बेली KTOB की एग्जीक्यूटिव मेंबर अजय कोम न फोंदोखरे संगाय प्रोद लेबो कोम लेकाय ngasi पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा अजय कोम न मतकी वाफम से फोंदोलदुर मागना हाय तोवान फुरुप सिंगी मसा मसा की नाट की ओइबा फिजोल सिंग लेजरी अमदि फिजोल सिंग अदुगी नुंगी ओइबा आथ्र क्या सु लेरिबनि कोम की नाट की फिजोल सिंग कम्युनिटी अमन सेट तारबसु मफम मतम साना सिजनबियो मरु ओइबा मतम सिजनदुना कोम यामना लुना थमजबा फिजोल बु अतोप कम्युनिटी ना सेमदोलगा मखोय गिनी हाइना क्लेम हेक्ट तौबसिमा यामना लेबक थिबनि पावगी मिफम अदुगा मरी लेना कोम की फिजोल सिंगी मतंगदा KTOB की मैकेदिगी यामना मरिक सुमना खंगलदुना कोम येलो मिफ्रु की मरु ओइबा फी मखल सिंग मेक सिंग ले फी सिंग सिगी मनुंगदा सोंगनु कोमना लाइरेनबी मेयेक्तिगी लौदुना साखिबा फी पासेपोन नुपागी फी असि यामना मरु ओइबा फिजोलनि फी असि साद्रिङै ममांगदा सोंगनुना पाखंबदा हाना थौनी जाहौदबगी ममी उरक्तुना फी अदुबु साबा लुसिनबा ngamdabadagi साइटी नै कोमना लाई पाखंबबु निंगथिना थौनीदुना साबा लुसिनखि असुमना साखिबा फी असि यामना लुबा मतिक मयाइ सेनु फीनि फी असि तुरे लालगा पुबा यादे जगोय साबदा सेटपा यादे फी असि दि मचिन चटपा अहल सिंगना सिबा मतमदा फी असि इलहंदुना पोटलोइबदा सिजनरमी जगोय इसै अमसुंग कुमैदे सिजननबगिदमक फी असि मये खरा लौरगा पासेपोन अमते नुपागी मयेक थोकपा फी हाइबा फी असि साखि अमसु मसिना पासेपोन की मुहुत्ता जगोय इसै अमसु हराव कुमैदे सिजनहै नुपीगिसु फी असि मये अमामुक लौरगा साखि हाइबा गोरी लेहनस फोंदोखि अजय कोमना मखा तारादुना कुमजा इंग्लिश समपन की यंखै गो हमदो दुवाइदा
ima ngakhokim kom kaubi nupi amana kangla tongbida orphan home ama hanglami haibo orphan home sida thadau nepali amasum atopa puruki nupi masa kya lerami home da laikhibi nupi masa singa duda ima ngakhokim komna pase ponga khamlang haiba phi asi saba tamiki asuna kom puruki maroiba phi me asi kuki thadau singa saba haikiduna paksana mokhoina saduna sijna bawkhibani aduba phi gi mek singda semdok sadolaga makhoi gini haina claim torakpa silebak thibani kom puruki leiriba phijol singa si kannana bohona bada miyamna sumating pangbiu haiba wafam thamlakhi high steel line singbada miyoy ma sire MSPDCL ki mathakta police ta complaint thangatkre Tenopal district ki masi police station ki manung sana laiba laising mai pau khulda electric high tension high steel line singbada miyoy ma laikhidra hairi thawdo asu ki mari leina laikhidra bi mayam bana MSPDCL ki mari leina official singi mathakta action lokhatpina ba police ta complaint thangatkre laikhidra ba miyoy do Tenopal district ki saibol khuldi haujuna district asima ki maring phai khulda laiba maku ngarami sai nifuga mapan apokpa maku masan pha khawi hairi thawdo asigi matangna phangwa pauna hai ngasai pung 3 ram tarakpa maku ngaramina laising mai pau khulda leba ma ki maru mapang sing oiba dem mosel phagi nauna sagali bi yumadu yengbala yumadu ka yamna nakna amasum nemna puri ba high steel line aduda khanghauduna singbadagi palel manaki tuismi da leba Zaunas clinic pukhatpada doctor na siraka pukhalagle haina khangalakhi high steel line adu sariba yumaduga yamna su nakpagi mathakta yamna nemna pubana MSPDCL ki official singna high steel line adu yum sariba du da khudong thiningai oire atopa mafamna hongdok piu haina kiara khana haijakhi balekre aduba makhona thaksa dabadigi ngasigi lebak thiba thawdo da thuon kibani haina laikhidraba maku ngarami gi mayamba maku Darshonana masi police station FIR lokhat pina batak singkre haidi pesin ki basi rola dura thawdo adugi matang FIR ama lokhat pina ba amadi legal ge ba sapsa ba thabo lokhat piu haina supalli haina pau sida makhata na phungdurakli loisalak puina tentakna thamoi sunai ori ba pawm na ngasi thoki ba thawdo amada Sagolmang police station ki manung chanba kaibi me lekai da school ben amaga A star car amaga Tengjana kre hari hairiba lebak thiba thawdo asida tengjana basida accident da ben driver na laikhidre aduga mahairoi nipan amadi oza ama sokle hari tentang na sumna meyamna thamjaramge aduga makhasa tharakpo oina atopa pom Urkhul district Kuki militant na bus khamgre aduga phone sing phajilure local source ki matungina hairiba thawdo asi ngasi ningthokaba numiki ayukta molnom bele se thoki bane hari passenger sama sina kaithel lomde ki lakpa matamda harib Kuki militant sing sina bus asi khamki hairiba sina kaithel hairiba se Urkhul central subdivision gi manung sana leiba imphal dagi kilometer nifuga ni thoi lapna leiba tangkhul bele samandani hairiba thawdok sing asi gi hanwa viral oirakpa horafam ase Facebook page amang Zokhan call ko mana free moment at your own risk haina thagalakpa caption galoinana hairiba page asidi thagalakpa digi viral oirakhibani Urkhul times tarakpa report amagi matungina di makoina phangwa source amagi matungina phongdok libana hairiba thawdo asi passenger sing asina tongduna lakpa matamda makoina Kuki militant gi cam oina station tawduna leriba molnomda makoi cam asi makoina passenger sing asina photograph namki haiba singnabadagi Kuki militant sing asina bus asi tanaraga khamlaga hari passenger sing gi phone sing asi makoina seize tawsin loina makhata na makoina image natragana video sing yawbra haina evidence sing thiki hairi tungda hairiba device sing asi mapu singda amung hana khusina makhata na makhoi gi report asi su mention tarodur makhata na palli madudi innocent victim ani thoration kan sungamasum nauksomi longlen hairiba miyo asi sna kaithel village dagi haukiba august ki tang mari english ngani ga kunga mathoi mafang khangdana mangkibani aduga makhoi gi sathina pum tharaba hakjang oina hairiba rebel bank ihangda sarona nungthingi pung ohumuk taba matamda august ki tang mari da phangkhibani loina hairiba thawdok sigi matangda tangkhul civil society oiriba tangkhul naga longna lusinglaga hairiba tamthin hatpa mihat asigi matangna condemn tawkhiba leikhrabani tentana sumna memna thamjagi myam puna noba update makhata nangai minasi